siphana nje emathuba sicela nje ukuthi silingise bazalwane ukuthi ka-VOC besenda njani njoba sisesteki sihamba nje kuba mnandi sidabe sirekhoda sesivele sirekhodile silingise nje sika-VOC bekunjani kunetithako-ke ku-summarize nje ukuthi sitokhuthatha nje bantu labaningi ukuthi nangabe ubitiwe kuyendeka ubitwe kube madima nathi nje from 97 kuya kubo 99 97 98 99 2000 seze sifika singena la emsakadweni lo insandvokati i-Voice of the Church 2001 kuyaqala ke kuyakhanya so kwakumadima ngiyabuka nje namhla ngolwesine wekugcina kule nyanga lena lesike February ngiyacabanga nje ukuthi ngabe nje lo lesine lena wokugcina kule nyanga lebo 98 99 bo 2000 kwakumadima ngoba nebantu bayakushiya kube khona ukuthi nawubitiwe kanike uNkulunkulu kunikeza lamathuba so sitokhuthatha nje ukuthi sicela nangasencele ukuthi mhlambe kunetinto etingalungi kahle ubathi uzama na ibhizinisi naye lekhaya ini nebantu bakubalekela bese ngasekudla tonke tingceko lababitiwe nalababito kanzi kwambe endleleni yokukholwa kwaba naloku sitokhuthatha nje ukuthi naku unyalo kumnanzi kumfundisi bese kwesibili inzaba nje ukuthi ngelisonto beku spiritual birthday namhla sengile spiritual birthday njengoba si celebrate nje ukuthi from 95 kwakungilomhla ka26 kulisonto kwahamba kwaze kwaba umhla ka5 lisonto lokucala ngangimukelwa nami esontweni dasukuma tonke tinsizwa bangimukela nami so sinemkhankaso ukuthi lenye indlela yokuvalelisa emhlabeni kuthi sesiyahamba siyaphuma enyameni sesiyasuka ku physical birthday thina lesinzisiwe kunema birthday lamabili nami nje kunalomhla ka14 December lengadala physically bese kuba nalo 26/5 simbitha kanjalo 26/5 la ngasinziswa khona ibirthday ke nebirthday date leta uqhubeka ikhonse ngile so siyaphuma emdibeni kunetimfihlo letiningi ebazalwane sihlele tinkonzo la khona sitokukhuluma kabandi njengoba vele sekube iminyaka sikusho ukuthi emakhekhe aseyamane nje athi kodwa ke kuhlaba inkomo kudliwe tinyama sesinaka le spiritual birthday kusho lokuthite ke lokho kuNkulunkulu wasezulwini ukuthi uNkulunkulu vele asisanaki kwenyama kukupha nje yini ebandleni kube netinto tasenyameni emhlabeni uyasho ukuthi hey yena bakithi yathi libandla lisenyameni uyemakomitini after church ukuhlala phasi bani sowende nako so ke ngakhathi ke sesiNkulunkulu sesitabonaka le spiritual birthday futhi ke kudinga inkinga letinkomo nalamakhekhe kwendiwe nje kuzekhle imane kwendiwe kule nalokuthi nje uyamangala abantu labangathi ukuthi wena spiritually wadalwa nini kanti siyathi ukuthi nami nje nangebhange ngingipastor ngingumfundisi ngiyingceke yenkosi kodwa lela bangibida ngeligama seneliso i-ID yami so i-ID ya 14 December isho ukuthi ngikhona ukukhokha imali ATM kanjalo ke i-ID yasezulwini ngadalwa nini spiritual birthday sikuchazile ke lokuningi lapha ngila khona ukukhokha ku-ATM yakomoya bojoy bo-anointing bo-protection bo-peace so siyanipha nje bazana ukuthi kutaba nenguquko sihleleke tinkonzo ukuthi siyithathe lento nje basitawugcine sesibona na bo social media ukuthi bo bishop nebapostoli nase sekwembulelekile nakulabanye sebakubonile ukuthi athi lento itawusita sitakuchaza kahle ke ngoba sithe isikhathi then ke lokunye kwesithathu nalokuthi nje kuba mnanzi babe nakahla khumbula nje bantwana kubapha nje lokhu nalokhu sithi ke sicela kulingisa ke nekuthi ke la sisahamba lokunye sitakusho nje silingise ezutakuva lokuthi nje sitabe sikhuluma ukuthi nathi tindzawo lesithambako sisahamba sa recorder. Can you enjoy this? God bless you. Lana kusemsakatweni weliphimbo lelibandla kuyi Voice of the Church losakata kaManzini edolobheni.
Ushetina Seneliso akamnisi sibongo sakhe. Praise the Lord. Hallelujah. Usakhumbula mlaleli nasangena kanjalo sithi praise the Lord. Hallelujah. Awuhamba minyaka asase lethuba ukuthi simbonge uNkulunkulu ngetigaba tonke tokuhlonipheka sibaphilise bazwane egameni lika Jesu Kristu Jesu. Jesu lo inkosi lovukile ekufeni lobusako nalobuyako masinyane kwaze kwaba kuhle uNkulunkulu waphinze wasihlanganisa sesiteki la sikhona khona mlaleli lo tsandzekako nembukeli sesizasilingise nje sithi awu madoda emuva sasendani kuvuka emancemba kodwa ke kutawuvama lokho kulomnyaka wa 2026 kutaba kuhle enkosini sevele kuhle inkosi eyisikhombisile lelo khethini sitawukhona ukuthi nje sithi sichukulushane nje sikhumbutane. Siyabonga abazali imithandazo yonke leminingi lenisendela yona nalincubeka nisendele yona. Sisesteki la sikhona khona sihamba nje siyarekhoda sesihambile tinzawo letinye ngiyasinziswa 95 and then nge97 inkosi yangibitha khona la steki. Esteki ke sihlete indlu letimbili tahulumende. Leyo kucala indlu ingale lelenye ke ingala. So ngalo 97 ke kufika libito from March. Emva kwaloko sesiyasuka ke endlini lebesikiyo yahulumende sesingena kulenye indlu. Yebo bengasindlu yahulumende indlu taka water. Sesita ke endlini yahulumende nga2000. Lokho ke sesithola lithuba ukuthi nga2001 singene ka Voice of the Church. Manje ke kuningi lokwandekile sihamba sibuka nje lapha nalapha nje sitawucoca nje lokunye ngakhona kuyahlekihlekisa. Stay tuned but kwanamhlanje ngeke singene kiko. Ngifuna nje ukukhutsata njoba sesishito ngifuna ukukhutsata nje ukuthi uma uNkulunkulu akubitile kuyenteka lesesikhathi yebo ngeke sifanane. Kuyenteka lesesikhathi kufike those moments uve ngathi bonke abantu bayakushiya uve ngathi kunjani njani but ke uNkulunkulu usuka khona nathi nje siyabuka ukuthi hey engabe bebesathi nje ukuthi nangibekisa nje ukuthi ngabe lesine wekugcina wanga 98 1998 1999 na 2000 nje kakhulu lapho ngathi longathi bekusesemnyamana vele uva ukuthi ya ingozi bayathi nje ukuthi ngoba nyalo impilo seyimnanzi kakhulu bazalwane ukuthi elubitweni beketela dince ukuthi uNkulunkulu nenibitiwe bese nani uNkulunkulu wanibita kuneminyaka kuhambe kwaba netinto letitsite don't give up. Lokungende nje ukuthi ngithi ngize ngithi la steki ngiyasinziswa nami spiritual birthday sami ngilo 26/5 March lo 7 days nje bengicela ukuthi Jesu ungene enhlitweni yami kuze kube ngimanje 31 years siyambonga uNkulunkulu. So siya celebrate nje ngalo msondo bekungile spiritual birthday namhla ngile spiritual birthday lokuthi ke sekuyacala ke kuyoze kube ngilomhla ka 5 March kodwa ke leli sonto lesiyakilo lamhla ka 1 solo siya birthday nje ngakhathi nathi siyomukeleka isontweni ke tisukuma tonke tinsizwa dimukela la ngumfana wakamnezi kanti that was a beginning of a long journey. So sibuke nje ukuthi asisithathe nje lapha nalapha sidahle singena khona la emsakatweni khona la ka YouTube sikhona kubapha abazalwane sicoce nje into letiningi. So ke enhlitweni yami kuyahlala lokho ukuthi nje don't give up. Nami kwakumadima nyalo kumnanzi kufana ukuthi emkhathini wemhlane nembeleko. So ke stay tuned start ikhuluma letho nekokuthi ke phinze futhi kunalenzaba lena ukuthi nje bazalwane njoba sibhala ku Facebook nalabane inombolo yakhe umfundisi ku status sami la sibhala khona sisho ukuthi sesiyavalelisa la emhlabeni sibhalile nje kulamalanga ukuthi irema lengikhulu kutabe kuyirapture ngoba irapture kuthi umfundisi uthi selikhalile licilongo athi asiphakama utathi vela. So
irema ke lesithi uyangipha namhla losinkwa sami semihla ngemihla lokuthiwa it's the now word. Uma kukhona kuva ukuthi ngizila nini, sesifundise kaningi ukuthi tincwadi nje eBhayibhelini ting 66 lokuva ukuthi namhla sinkwa sakho sila. Phindze futhi lokuva ukuthi emalanga angi7 namhla ngizile la kunekhakhasi yakho khona. Imali kuna 200 100 kwehla kanjalo lokuva ukuthi ngihlanyele nganako ngidawubamba lo mgwaja. Phindze nema-hour angi27 yabona nje boPeter nabo John basukumisa lesishosha namhla kukhulunywa ngabo ukuthi bakhona kuva ukuthi ikhakhasi yabo ilapha ku 3 PM. So letinto leti lokuva ukuthi nginikele ngihlanyele ngamalini. Letinto leti ukuva ukuthi ngifunze kuphi uve kuyakusita ngesencele kuyakusita noma sowucedzile esikoleni ma students lokuthi uya kuyiphi tertiary. Phindze noma soya apply uyosebenza kuphi bese ke nasemshadweni labanelibito lemshado lokuthi tintombi tingaka emaja angaka utawugana usome bani. So kuyakusita ngesencele ukuthi ukhona ukubona ukuthi ngiyofunza kuphi ngishade nabani. Bese ke ngesekudla bazwana indzabe ye-rapture it's very important. Kude umfundisi lokutshela. So ke siyakhuluma manje nje ukuthi ngathi kucelelekile. Siyakhuluma. So ke sesiyachaza lokho ukuthi asimuvisheni from the physical birthday. Thina lesinzisiwe sinemabhedela amabili. Le birthday yokucala iyasita nje ukuthi nami nangikhokha imali ku-ATM ngiyayikhokha ngalomhla ka-14 December lokuyi physical identity yami. Bese ke i-ATM yakomoya la ngikhokha khona bo joy bo anointing bo peace kulamalanga. Because uve nje unekuthula lethi iBhayibheli he gives us peace that passeth all understanding. So lokho ukhokha ngale identity yakomoya. Are you born again? Uthi Jesu wena Nicodemus unless a man is born again. Sifundisile ke kukhona la ka YouTube ukuthi kunabafundisi nalabanye ama-gospel artists nalabo ilobatu wakho. Phela ngikhuluma ngemahedeni. Lokho anzakala ukuthi wena inini spiritual birthday sakho. Nje la wathi khona you were born. So ke lamakhekhe ke naleti inkomo leti hlatshwako sesiyavalelisa ukuthi sesiyaphuma kulama physical birthday. Sesingena kule spiritual birthday. Kude le change. Makhekhe njoba nasi nje kuyalokhu kubhakwa lekhekhe lelikhulu. Nalokuhlaba inkomo sineke sinendlela yakhona ukuthi bese siba khona lokho ukuthi sisenda njani umcimbi nokupha nje siphe netimali awu ngoba bayasipha abazalwane kuba kuhle. Sitakuchaza ke lokho kunetinkonzo lezitimemile njoba nje bantwana labanengi babe uhle bakhumbula abantwana kube khona nje ukuthi asisitoyichaza lendzaba sihlethi phasi ukuthi yeboneni. Yathi lokuthi libandla sokugcwele into enyama. uNkulunkulu uyabuka ukuthi ngoba lamabhedela walamabili onke amgcoka but uyathi lena ayisi ku100% ayisi even nabo 10% tisho. Singathi nje ibo 1% more than 99% ibirthday leta ukhona ukuthi umfundisi kanje yona lena ya 26/5 lesengishito. Iyangisita lokho ukuthi ngingatholi ingoti ngingaguli konke. Phindze yangenta ukuthi nje ngiphumelele konke kwami kuphumelele. Phindze na spiritually ngibe anointed ngibe isibusiso nje obungilalele nje ungibukela. So na kunaka ukuthi vela sinake yona inemthamo lomkhulu. Naleta ukhonza kuze kubuye Jesu ngiyona le birthday le. So sitha besikufundisa ke sihlethi phasi si relaxed. But kangibuye ngoba sikhathi singede sangivumela ukuthi ubazalwane siyakhuthata nje ukuthi unaliphupho lini noma ngabe ngesencele kumbe ibhizinisi ubathe umshado unetinkinga uyagula, don't give up. Kutawulunga lakho lelikhaya wakho lomshado yakho lebhizinisi, don't give up. Mane ke kakhulu ke ngila ngoba vele nami nangilasteki bengiseva nje lubito ukuthi uNkulunkulu ungibitile kuze bengimanje ngiyadibona dithelo. Kungakho ke ngibe sengikhumbula nje ngoba semsakatweni ngisahamba sengikhumbula na ingoma le ngoma ngilelinye lichawe lapha awuleselalala nalo. Ngiyayikhumbula ke le ngoma lena nami sengiyayihlanganisa nje lokuthi kade Nkosi ngangizulazula ngingaboni ubuhle bakho khaya. Sengiyayikhumbula nje ngithi hey yemadoda uyathi indodi imane tendeke nje. Ngiyacela ukuthi wanake lamagama ale ngoma lena ngoba anento yayo nje. Yabona abantu nabahlabelela uyabona ukuthi thina ke belicilongo siyakuthanza lokho ukuthi kuhlabela kwethu sikubhese la kulamahimi. So kunale ngoma lena lengicela nje ukuthi ngingene ngayo lengicela ukuthi
utakhona kuyilalela njengoba inesibusiso lengoma. Asasive nje kancane emsakadweni. Awu Jesu. Awu kodwa Jesu sendani nje. Maye siyabonga. Asengichaze kancane mlaleli, sikhatha singivumele ngoba ngisazochubeka nje ngithi ngendiwa nje nginaluthando nalolubito naloko ukuthi uyive into ukuthi ithi asinayifika kulomunye athi mfundisi wendani nje ngalonkulunkulu wakho wendani nje lalela kuseta lokunengi. So ngiyakuchukulusha nje ngiyakuchukuluda angathi tikhalela kuphi njengoba ngisho ngathi ngiyalingisa nje ukuthi emsakadweni besendani. So ngisacela sesive le ngoma lena nami ngidedicatela kimi ngithi joyous spiritual birthday, joyous spiritual birthday mfundisi, siyabonga ukuthi wasinziswa uyasinziswa uyaqhubeka uyasinziswa kodwa lezi sikufundisile kasisho ukuthi udle toni. Kukhona la kuma video emfundisi nakachaza lo sinakuthiwa siyasinziswa sitaqhubeka sinziswa kusho lobo kwade. So simfundisi nathi joyous birthday kuwe ngoba hey watalwa. So nami ngiyayidedicate le ngoma lena ngikhumbula nje ngakhathi kusesematima nami ngizulazula. Asesiyive ke ingoma mpheze futhi ngibuyele nje khona lapho. Kodwa Jesu siyabonga umuhle. Jesus. Wena wethu unguJesu ligama lakho, usithandwa semphefumulo wethu, singasuka kwesiyephi. Umnanzi Jesu, uyakhathimula Jesu, uyasabeka ngetibo. Hallelujah. Oh
leti ngoma leti mlaleli, leti ngoma leti tingoma letingagugi. Yabona sihlale sithi siyabonga uNkulunkulu ngekuvusa abantu laba sitholela nje macilongo. Well, isithatha icoca bazalwane, angithi nje likhaya yini likhaya? Likhaya yinto lo sinawutalwa ekhaya bakukhulisa abatali bakho, ungene esikoleni ufunze, utokhona ukuthi nawe ukhona ukuthi usebente bese uyakha-ke uya nasemiphakathi nayo indzawo yokwakha nalo-ke likhaya lakho. Bese-ke nasowakhile-ke sokuba khona soyathenga ifurniture. Asigucule ngala. Nami-ke le ngoma lena lokuyikhumbula nje ukuthi ngalo 97 nasibita kwenteka konke lokho kwakubuhlungu lokunye kubita enyameni. Kwathi ngekhathi kwakumnanzi nje. Ngakhathi kukhona ukuthi wena vele mfundisi uthola uNkulunkulu ukubitile. Vele uNkulunkulu ukubitile. La nyameni ngike azathi uApostle Paul baseKorinte noma lengephandle lethu bhubha kodwa lingekhathi lentiwa liba lisha. So nathi wawuvala nyameni kwathi lengekhathi kunento bengiyiva ngithi yebonini emaswati kunento manile ngivako uNkulunkulu ufuna ukuthi ngawukhuluma nani mani usuke ngilayela into wathi yekela lokho ngifuna ukuthi ngibambe lengcondo ifresh ngena la njengoba ngihlale ngikuchaza nemambala-ke bengingadi-ke lapho ukuthi kufanele ukuthi ngisafunza-ke ngizawukhathi kadzeni ngizagawula ngakhala ikhaya kwabida nenye nyalo-ke sengikilo leli khaya sengiyabuva lobunanzi ukuthi kungako-ke njengoba sengibakhuthathile bazwana ukuthi beketelelani nini lenibitiwe ngalo ngathi kumatima lisebentele likhaya ukuthi ungena nje uve ukuthi mfundisi ingako nje asicoce netinceko ukuthi madoda niyakhumbula ngakathi kusematima nyalo sokumnanzi bese siyabuya-ke sesingena-ke kuleli khaya sonke leli lesiya kilo kanti sesikilo eternity nakhona bazwana kusetshenzwe ubalekele konke lokubi ngakhathi sengifundisile kanenge ukuthi ngakhathi ubalekela lokubi ngoba lena umfosholo ngisipikilisa komoya wakha lendlu ezulwini abasho nje ukuthi mina engakhathi ngibalekela kunasatshwala kujola kuhlobonga kuphinga kweba abasho ukuthi hamnisa akahlobonga akaphingi akebi bathi lokumnisi kuyakha so asikubalekeleni bazana ungakathi umfundisi ungakuphi sifundisile ukuthi kuthiwa kune self control hayi pastors control uthi control nje wena siyakhuthatha bazalwane ukuthi asilakheni leli khaya kusede longenile lawa nje machawe siyakhola ukuthi sebavele bangale njengoba nje asho ukuthi ngidawungena masinyane sebawelile lapha sine nawe kusesengala well uyabona-ke ukuthi bunanzi kuba kanjalo kodwa-ke usikhathi singede savuma mani bazalwane bese sekuba nje lalethi into letiningi angiphume ngokuthi kunenani ingoma nayo lena-ke asikazi saba leli thuba ukuthi siyisebenzise emsakatweni ngoba bese sekubonakala ukuthi ikhathi setibe kanjalo kodwa nje uNkulunkulu waba muhle sihamba sayithola le ngoma ngicela ukuthi lengiphuma ngayo emsakatweni ikhuluma ngamoya engcwele nje ikhuluma ngokuthi moya engcwele ungumduduti moya engcwele umduduti moya engcwele kunemagama-ke lento acela ukuthi ivele wona utivele nje nami njengoba ngisho ngathi ngiyodududa nje ngiyodududa labaningi ngisacela sesiyive ingoma ukuthi ichamuka kanjani. Ngiqinisile udathi ungakuyiva nje tase kuyendeka lokhu lengikuchaza kutawuchazwa ukuthi imfundisi kodwa usendani ngaloNkulunkulu wakho asisive amagama engoma mina ngithunyelwe kuwe nje ukucoca nawe kodwa sengiyaphuma emsakatweni.
Singaba yini ngaphandle kwaMoya Ngcwele? Ungumduduzi, ungiko konke. Oh hallelujah, hallelujah. Siyabonga Jesu ngamoya wakho longcwele. Uyeva nje ukuthi akusiko kuhlabelela nje lo muntu ukhuluma lento uyatithela sikhathi sibe kanjalo ungesabike emlaleli mbukeli tita uchubeka nje ingoma sibachaze nebahlabeleli ukuthi lona ngubani besimane seba nje seba ngoba kunjalo nje futhi ke sothunukele sengiphuma emsakadweni angicale nje ngaloku lokubese cishe kuyasalela imini ukuthi last week ngisahamba ngeke ke ngikusho utawutype nje lapha phasi kuma comments lokho ukuthi ungitypele ukuthi yini last week ngoba phela nako sithi kutothandaza
So utawubhala nje ukuthi yini lokungahambi kahle la site kungesabi. Nami ngabe seke ngiyabhala. Lokuthi athi nje ngibonina lokunye ube khona uyibonini lapho. So ngicela kungakusho ke batazi nasebacommentile bazalwane ke bese sengiyakhomenta. Ngikhuluma nje noti general ungasiko loku spiritual nje kuphela. Loku general nje ukuthi awuhethi ngibukile kunele inzalo ezihamba lapho yini ngathi kunemena la. Ngalokuthi si enzaweni lesihamba ki akugcinanga ngabo Joshua ukuthi leyo ndzawo leyo seniyidlile. So ke sesinithandazela isiteki nako konke lokunengi but asesive ngani nje bantu basesiteki noma ke nawe lokhansi uyalihamba lidolobha lasesiteki ukuthi lokhu nalokhu awukucebe la ukubhale ngoba YouTube umile kuze kube phakade kwasho bantu. So ke sizabe sifunza la ama comments sibuka ukubhale nje kahle ungahlambalati bantu lokunye bantu labanye abantu uyabathuma nje ngesitayile ebunini lapha nalapha. Nami ke nase ngiyakhona ke ukuthi nasebabhalile bazona bathishela phela utamuva nase nami ngiyakubhala. Nalenye ke indzawo lesiyakito ngiyabuka nje kusasa ukuthi kuyabhanyata ngoba sivile eParliament sekukhulunyiwe. Emakholwa anginikhutsati uma ihead of state noma bengilibelieve nasikhulumile ngemakholwa lathandazela siletinto leti implementeke. I-service delivery ngabe sizokusuka kutoyitoya nje nizilabantu angisho ukuthi malunga seParliament bese ke nani niyakhibika kodwa nje siyabonga silabaningi beni basinzisiwe it's for the church ingakho nje thina nakuvula iParliament balungisa abazalwane emsebentini sivele sibe semishini kubuke le TV emva kwalona sekuphelile sekukhulunyiwe selibhodlile libhubesi speech from the throne bese ke siyathandaza sihlala sichaza ke lokuningi ngethi inkonzo dako semandulo noma abe ngikuphi kwendiwa ini asisavami bala mcimbini ngoba siphakamisa tandla njenga Aaron naHur entsabeni kuMoses nalapha ke kanjalo the very same thing. So ke yonke iminyaka kuba khona lokho ukuthi libandla alingene enzaweni lithandaza. So lokunye ukuthandaza ke kuhamba yabona nje umgwaqo ngilekithi phela kuSiphofaneni Maloma Nsoko siphambanweni sesisahamba igaba letiningi na umgwaqo nje wabo sicunusa bonhlangano ube neminyaka sihamba sekuthi ke nasikhuluma emoyeni sikhuluma kahle ngoba ngesencele kunalawo ma spirits bese ke nebazalwane bese bathatha ngazuthi sekunjani kani siyafundzisa lokuthi nje utawubona nje isikhathi sambe sibe yiconvoy imoto nje diyethiwa asisihlangane lapha kalavumisa sigege nje leave indzawo idla ngokuyihamba Abraham kwathi waphuma uyihambe lendzawo so siyadada letinyawo tethu so nalapha ke kuyabhanyata nje ukuthi sidabe nakhona aphinde futhi sichubeka sihambe sithi siphinde bathi indzabe imnanzi ngokuphindwa nako konke nje lokukhulunyiwe siyayithi indzaweni le ngiko ke ngithi donke leti indzawo zathi nasifika singanondisa lokuthithe bese siyasho sisila asisicebe lendzawo ubhale la ema-comments siyafunza ka-YouTube dase nathi siyabhala ukuthi athi sibone naku kwesiteki sikubhale nasikubhala ke sikubhale ukuthi asibhali for the public yebo sitawufunza nawe utawufunza but sitshela Jesu sikhathi singeke sangivumela siyabonga emlaleli mbukeli ukuthi ube nelithuba sale ngivele ngiphuma ngayona nje le ngoma lena siyanithanza kakhulu bazalwane asicizelele bonke bantwana senithola umedo nawo longakawuthola umlayeto ukuthi nathi inkonzo sitohlala phansi bese sikhuluma kahle leti indzaba the spiritual birthday ukuthi bazalwane sesiyavalelisa emhlabeni phinze nakona konke lesisikhulumile ke lendzaba yokulungisela i-rapture nalokuningi ke sikufakile kwaba i-audio kubazalwane sabanikete nangabe awawuthola lo mlayeto kanawe uyathi lokho ukuthi masinyane nje njoba sesiya ku-weekend sitawuhamba nje probably nje uNkulunkulu asibusise nga-14 days kuya kubo 21 days at most ke 24 elders 24 days tinkonzo tishukana la utakuthola khona konke ke ngendlela yakhona uNkulunkulu wasezulwini achubeke angibusisele wena ngoba wena ungilobusisekile egameni lika Jesu amen.